bala thoba la ka moka hey anke ke le dumedišeng ba meji ka moka ba Mzansi Cultural le ba le Change Radio ba le ba Asane Radio jumisha ke nna ntate Thobejana anke re thaetseng o mosho ore ba tlogele go loya ba profeta ore ba tlogele go loya ba profeta tse gore na o ra ba profeta ba fe a ke re mothaetseng gore na o ra ba profeta ba motama a re mothaetseng ke wa letela danko khotso ke Vladimir Bertano bana ba modimo ke nyaka go le bona ke nyaka go fitisa molaetsa ke gopela re le lebelle ba profeta le batho a ikileng ya ba profeta ka mara kereke ba tswile mo kerekeng batho ba modimo bana ba modimo ba thobile go gafa ene ba tlo go gafa ka bontši ka gore ba le pholosha ba ba fetša go le pholosha lena a ba le charge tshwantse le ba thushe le ba leboge a le ba fiša letati ya bone goba dilo tšeo ka kgona go mofa dijo whatever la tswara ba bereka lena ya bobedi le ya dingakeng lena di clever lo nyakela bana ba le ba modimo ditaelo go dingakeng le ba profeta ba stoto akere e le fetša le bola bana ba le ba modimo mo ga santse a bone ditaba le motswaletši o thoma go bona dilo tše di seng gona kore la mo diveta ditšhaba di mmona bjale ka segafi ba thoma mo gafiša le go feta jwale mmupi wa gana wa latola ntho e le diang e kotsi batho ba gešo tlogelang go raloka ka ba profeta ba modimo tlogelang go raloka ka bana ba modimo le badimo ba e leng gore ba filwe lena le ba jele mona le ba gafiše le tla ka kerekeng le lwala le fole le thomo o tseba kereke go feta le monga yona jwale le tlo bana le probleme nna ke a tseba le tlwaetse o a tlhola ge re le botša a lekwe mare tšatši le lengwe ke tlo bala lebitso la gago o gafa ke ba botše ka wena mo TikTok nna a kere ke Bertano a ke tšhabe khotho ya gago eo ka nna a tla le bona a kere motho e le nnete ke nnete ke tlo ba botša ka ra šule ke mokete wa go dula bokete wa gafa bothata ba gae ke sekete le sekete ka nako o ba go kry-ile mare ke gonne pele ka re mopišu o re ka gore lena ditsebe di a gana ga lena ditsebe jwale tsebang gore mmupu wa lla ka digafi tše di tlo tswang ka mara kereke a sio tše di tlo tswang ka mara apostolo ke tšentši tše di tlo tswang ka bongakeng le tseba re ngake ke kgale ya lafa mara jwale lena mošomo wa lena ke go loya bana ba modimo ntho e le nyakang fela ke gore lena le loye bana ba modimo ge ba e tla kerekeng lena le ba tšhelela dilo tša bona ke e leng tša lena gore moya o ba tlhakatlhakantšhe le ba thubela malapa e le fetša le re ga o le moprofeta o be lelapa le di botša ke mang tsona dilo tseo ke ma le boditseng dilo tseo jwale tswelelang pele ga gone bothata mara Bergman ga bolele maaka ene ga bolele botlhatsi ba maaka ene a ka tswalela di-comment a ke le rile ke di bule ke nyaka go bontšha setšhaba gore le ditlatla go fitlha kae le tlo bolela dilo tša go tswa tseleng ke a tseba re tlo bona botlatla ba gago gona moo go bontšha ra o nagane ka monagano o nagana ka pelo jwale re le tlwaetse re le gona batho ba go nagana ka dipelo mara wa leng botlhale o tla kgona go le bona gonne le ke a le botsa gore masione e tswang social media le re go thome nna ge nna ke e tswa le o kry-a molaetša jwang a le bone ba rena ba se ga lefa molaetša o lefa ona ka social media wa le rerela ka kopano ga a fetša sontaga se se latelang e a tla ko di-radio station gore le kwe molaetša ona ge le fetša ba le balela ona kgwedi ka moka ka mara kereke gore le okwe ka re a lena ditsebe o a tseba re o dira le baloi ka mo kerekeng go tletše baloi le tlogetse boloi ba bolena la tšhabela ka kerekeng ra re mola re le tshepile la boa la berekiša dilo tša bolena la tlhakatlhakantšha bana ba modimo tswelelang pele a gone bothata mara e re ke le botse gore le ka ra triangle tsela e le lebileng go yona Bergman ya moo le tlo tlhakana re tlo le bona ka bontši le tlo senoga amen